in a COVID vaccination in diplom zimshe otlaki vetsin shani nimkum snei tanya dolaki ona alomova COVID na khachubuchwa ishidola khana aga kimke umkhoga athau chubu sikyu qaina yu energy shona yu gumzak juno COVID test olakla COVID shagnan COVID positive shagnan ana iteya hakinyo COVID hay shakinyo ga yu ya athe ona mkan yona kit khekumla ene kichimi ene klogo moya aksku moya kotomono hospital la move masakyu oxygen suma sakyu ena atalek pizza kitika kotomo shora yuning met boy klani alho no ning ki ma gyu ola nyung kha hakholung gyu ya covid vaccination ki igeho nyung kums nei thani tha ya khala Israel country pagna panaya citizen kujobo citizen jobo citizen da ya sivena panoi tha normal life la living you wala la cha and the Israel country shala American imko eligible beneficiaries citizens ko citizen yok jobo American vaccine se thade bizna panoi tha normal life la living you tipo wala la cha Israel bagna na American bagna sa kyu ki vaccine hi ba ye kujo mo gena ti ni christian men ni timko tipo mzimshe tle na mo va thalbe bin shay kunong na vaccine le itibage na panong ye na hunalo kum se sulba igemo kunong na WhatsApp la kena social media la jubuzna tim chaini gbangyu ena kum su tholoba apike thakto lare sumo buzna ko to ma apike igemo kire tema alok zum ko ye ithange alhonen gi ma gi gola vaccine hi bail kena ni kha ha kholin jingena ni shotzin jingeno oepi itbuzna paper la ku chaini ena tv la ku chaini ko kol ki nips ma ki ko ye alogum se shere vaccine sulba ke to nen tim ko bala po mzimshe itulben shanye tim zaina gib ka ena alheza gib ka kum su thola gib ka ge to na ki rite vaccine sulbelo ebit po ka pesne pisla ni kono ba do lage ona lo ba oxygen ko to ma kunam shil jamo doctor nursim ai ko to ma kunam shin jamo ai ki hospital ai kunam shin jamo ge ke ma allo ning ki ma ke ola e vaccine ki ge no ebi allo kum se shere ki rite vaccine sulbe ben ge ona po ka pesne mzimshe tulben vaccine hi ba ye ko te yona agupu ga ena ko te yona shortage yona vaccine yona tlalo buzno wan ning ye vaccine ange mu sum sabuzna wan ye mo aphe ko to mo state ko to mo lana khalam yegla ya raka khatonya bun ka pesne vaccine dos laki buru ba buzna yona amlok samna me pshwan ite he government na apunum be chigda chalano lob dip to laga vaccine sives ne be le he akbush be wa he ba khidat lakila na sut fene be ba mo itokto vaccine rempe vaccine gona short chubuzna wan Nagaland government ya citizen tim apunim bechaga da chadal hobdip dip to jocho vaccine sitsinge on covid vaccine dos lag biti order shan khwani ge mo Serum Institute of India vaccine kill nam lange na panne kyuna Nagaland ngi te ya dos hazar shig zo akhe bung no hoda jingna alo ye zimla epi agesh be pan tiba ki kyu de vaccine hi ba ye gona agopo ena amek shang ne tim ko balan ge tipo itben shan vaccine hi ba ye khunong no sul nanga eno khunong no sibe masake be na ya apunim be chig da jo to khoi de gem ena dingna akchu kichim dingno kunggo kwa akchu khona snan apunim be chig da je ve je gem kodone vaccine hi ba ye khunong no sul be masake aksu kupun diabetes jing ka sage me bibia gime heart ksa gime amlo ksa ape ksa kidney ksa an ksa stroke shibe gime cancer patient HIV patient kologo aksu mo akodona tim hiba ko ne vaccine sulbe masa ko ono mo buzna a hagom ya aksi hiba ko bulvel vige gemo kologo me ne kichima aksi hiba ko khapsun ma ki ko ye covid gal ke la aksi bunda li ku do shulbe ne ena hospital la mo ve masagyo ena magamo gem ya kitika ga shulbe ne ono akodona aks gubun hiba ko kasna sagi kono vaccine sulbe masage bit bo ntim ko bala ne gem zum shetre itv ben shani ibuzna vaccine hiba ye ono safe de ono social media la vaccine sigala ishvati shvapu net bo ye pulamo ene tishigum spinchamo ite he Nagaland la tim lakin shona swa itok to kum ishvati shvapu kum ga ena zne botol kin nim ye hazar chigib khina swa kum tipo side effect shve kitigra shvapu to kum ga social media la tipo sigen ne theba banye bi bangemo kodomono tipo ye grimgles ge la ye de vaccine rongno kum ge bit bo rik le grishel be penshani ene dem zum shiglen ne de zani
금스르게라 아사브자 아부는 별로도고 긴로도고 로도고 데코 스트로크 시베 무슨나 시니어스에 가베스에 보 백신 상에 쿰 이시디셰 굿보 백신 사이드 에펙트 쿰트 보 유tum라 데오나 백신 히바이스 뭐나 세프게 비도나 즘셰 보 이투부즈나 아금스금나 빈샤모에 딤자인 빈샤모 시게즈렛라 야감기는 이게 대바테바예 대바테 굿 사인 그거는 무슨나 대 백신 시규 that action like you get opla antibodies axe by la kalping on tipo iloga you get develop sha you get on the tlaram ki get ku vaccines na ma action le la budget la ram ki jeng on dia side effect ku ke bit ko kapes ne pisulan hamna kum sibi vaccine hi ba siba ya agbosh ne sha gi ma angal ne sha gi vaccine hi ba siba ya ngai thumla ne ni ben za am tu ye ku ma ge on ne tipo ko in ben sha mo vaccine hi ba siba na mo anga ye thuna ni na tli ha agbosh ne sha gi me angal ne sha gi me po kum tipo ko vaccine hi ba ge chona tipo ko ye sim da nang ka shi po chi kum spen sha mo i buzna sim lan gi me apunum be cha da jing na ho ye vaccine sim la na mushi je gi me ye vaccine hi ba si na anga pinya ke khoye de vaccine hi bicycle pe ban de go ono mo bu sim la yu ye de go ono mo bu mishi je ge me na anga feeding cha ge me na apun be chira ta jung la ho ye vaccine hi bai de su ju pe ge de ono pa na ngo safe ku mo ge ne pe na ge ono mishi je ge me anga breastfeed cha ge me na apun be chira ta jung la ho ye de vaccine sim mo nge pe ti be cha ge kil na sim nang ya district hospital la sim nang wa na no phegla na la community health center PHC and a sub center hollow not the vaccine hi by sullang ge bim zum she go bezai vaccine hi by singe olekla documents like pe chama sanin kam surgela Aadhaar card mom pan card mom driving license mom voters ID card mom o service o ID photo identity card ko la ke pe chama sanin ge bi ti bezai second dose atu sile ba aikin use ye te ko no sanin ge bi bana ye te ina ho ya to la ya akhlaki council e bi bangimo ideya bagyu kitiya atu silibzna awlona akhlakitha diate hafta zugot khawna hafta zugolana hafta tajedolana tibakta akhlakitha ngo akhkin donna second dose ku action tu bavge bit bo khapesna din tim ko balat bolanna second dose yesul de bingna tsan nana to ho hilana kumsuj galas na botolana suwa second dose ko heman nam sulnan jama wala nam sulnan momsi de akdonam sulnan kil nam sulnan ge Derin tim lom zum shebun da zan akodona vaccine siveke bo advantage ye guga vaccine siveke rongna covid yes moven epibia moikim vaccine siveke mi covid kasikral na mo paye irona seku da shimonan paye venen paye complain ka pa aksikral gem tabu vil venen kono mo vaccine siveke tiya pa pla aptet boye iguisha mo ba ene tim boye kitregure shimo venen kumsugala atsna vaccine sivagela ya atsipone tim kikirole klatim ko ya tsam atsksam diho de tim gona tim nakne vaccine sivagena paye irona sigu da shimonan paye kitigra shigu da shimonan irona suvegu da hospital ngo masagu da shimonan ene tim paye tim kitremonan ke bitbo vaccine silve masageno wa kit po kapesne tipisulani bizna ashe khawshere de online tim ko o ajai tu apainala tagalala akpakela dam kil jarab namu o dim dana vaccine ta sulvelobi assa shikles binge ongna tim zimshen tim qoblan re jima ki gbanga ki ola ki mo va dawla ki hona lo ba ge donna awlo ne jing ki ma ki ola vaccine hi pa ri ki ne jing khalne shen ge ona mtano jo choi vaccine sulvelobi dim gums lo hotul ba ni gums